babu 6 darsu de darsu ɗin mo daali on azzawjani no yewta en fi haqqe meedi ko woni hakkunde ɓe jombidirɓe ɗiɗo moodi e ɓeyngu ha awa onon ɓe resindiriɓe kadi jente e moƴƴen. Almuslimu julɗo ya'tarifu o ɓirritoto o rekonisa bil adabi sabu neediji almutabadalati waɗeteɗi bayna zawji wa zawjati hakkunde gorko e ɓeyngu mum. waya ɗum huququ ko haqqeji kullun minhuma mo tawata goto kala e maɓɓe ala sahibihi ino waɗɗi ɗum e hoore ɗimmo makko o. wa dalika ɗum li qawli taala ko sabu daalol Allah ka o daali wala hunna no wodani rewɓe ɓen mitlullahi sifa nden hunde ala hinna fawinde ɓe kala ko gorko duwama waɗande mo duwa waɗande moodi makko bil maruf hara kadi kono moƴƴiɗi avec plaisir. wali rijal no wodani worɓe ɓen alay hinna e dow ɓeyguli maɓɓe ɗin noon daraja tun ɓurdal worɓe ɓen laami rewɓe ɓen. fa hadihi l ayatu oɗo ayal karimatu tedduɗo qad asbatatu gomɗi o tabintinani li kullin kala min azawjain e residirɓe ɓen ɗiɗo huquqan haqqeji ala sahibi e dow ɗimmo mum on. wa khassati rajuli kono kanko aya o hertinani worɓe ɓen e bi masidi darajatin ɓeydanegol grade seeɗa e hoore ɓeygu mum li itibaratin khasatin sabu tasakuyeji hertiɗi. wa qawli rasul e sabu mako nelaɗo sallah sallam fi hajjatil wada ko hajju sakkitoro ala faame inna lakum ande no wodani on ala nisaikum e dow sonna e mon ɓen haqqan geɓal ngal hano ɗon hettude e junngo maɓɓe. walla nisaikum no wodani sonna e mon ɓen kadi alaykum e dow mo haqqan geɓal ngal hano ɗon ɓe jonnutude. gayra sona to anna haadi luguga no ɗiɗo haqqeji baado ayoga e majji mustarakun ko kafuɗi bayna kullin hakkunde kala min azawjain e residirɓe ɓen. no woodi toon piijita gorko no duwaɗi wadde waɗande ɓeygu mum debbo no duwaɗi waɗande moodi mum. wa baado ayoga e majji hasun ko hertaniɗi bi kullin minhuma goto kala e maɓɓe ala hidatin e dow sengo e dow sera ɓe mana piiji ko debbo tun hani waɗande moodi mum gorko duwaka mo ɗi waɗande goɗɗi goo kadi ko gorko tun hani waɗande ɓeygu mum debbo on hanama waɗande goɗɗi ɓe kafu. joni noon fal huququl mustarika hiɗen adorde haqqeji ɗi kafi ɗin tami Abdoullahi kalami ɗo duwaɗi waɗande rewɓe amɓe no duwalan ɗi waɗande. somi jangi ɗiɗo mi faami ɗi rewɓe amɓe jangi ɗi faami ɗi est ce que ka amen sonkay ka amen sonkata kono so tawi woni goto e amen anda ha on yiya jiiɓoldu hay siko goto andi ɓeya andali ko ella na ferema si woni goto anda. awalan ara nun ɗum al amanatu ko hoolare koyo taw ɓeygu an no hoolilan simi wowli o sikkitaki o andiralan fenade he o sikkitaki lan simi innimo mi rewi nokku goo haray mo andi ko ɗon mi rewi o andiralan rewgol ka ɓoyli ma ka boni ma ka jiiɓi ko wano noon kanko kadi simi landike mo kon waɗi ɗum fo o hewtali so wilan ko embouteillage on tamiɗo jaɓi ko embouteillage on ɓamɗo andi o fenata so wilanka ka nena makko mawɗo o rewi tawa miɗo hooli ɓami andiramo rewgol ka bande koyo goto kala e amen heɓu hoolare e junngo o yaha ɗum ɗo koko ɓe kafi idi ko waɗi yajibu no waɗɗi ala kullin e dow kala min azawjaini e residirɓe ɓen ɗiɗo an yakuna nde o wonata aminan hooliɗo ma sahibi wondude e ɗimmo makko o fala yakunu wara o janfotako mo si woni ɓeygu ma janfike ma nde wotere a hoolitotako mo wona woniri simudi ma janfike ma nde wotere a hoolitotako mo fi qalilin hara o janfakimo e ka fanɗi wala kasirin wona e ka ɗuuɗi. iɗi zawjani ko waɗi jombidirɓe ɓen ɗiɗo ashbahu hiɓe ɓuri nandude ɓe sharikayni e kafuɓe jawdi ɗiɗo hiɓe nanditiri noon. fala budda feere wala min tawaffuril amana e timmugol hoolare nden e wannusu e laaɓal reedu wa sidiki e gongugol wal ihlasi e laɓɓingol anniye on baynahuma hakkunde maɓɓe fi kulli shani e kala fiyake min shu'uni hayati ma e fiyakuji gurna maɓɓe kamɓe ɗiɗo al khasati hertiɗan ɗan wal ammati e huɓutuɗan ɗan. saniyan ɗin mum ɗum e almawaddatu ko giggol war rahmatu e yurmede goto kala no hani yiɗude oya yurmemo ananamo mapanomo ɓe hay to yahmilu nokku ka o ronditoto kullun minhuma goto kala e maɓɓe li sahibihi fi ɗimmo mum on akbara qadrin min al muwadda tonintaga mbimana goto kala yiɗa oya ko wiyete kon tonintaga ko ɗon akbara qadrin ko ɓuuri mawnude e
kattanɗe makko ɗe minal mawaddati immorde giggol alkhalisati hertingol warrahmati e yurmede ashamilati moftude yatabadalaniha ɗiɓe funsata ɗiɓe widata baynoma hakkunde maɓɓe tilatal haya e nder juutugol gurdam maɓɓe ɗen fof misɗaqan ka gongingol li qawlihi ta'ala wa min ayatina yiya e mandeji makko ɗin kanko Allah an khalaqakum nde tawata o tagani on min anfusikum azwajan litaskunu ilayha fi yon deeƴu e maɓɓe wa jaala waɗi baynakum hakkunde mon e maɓɓe mawaddatan wa rahma giggol e yurmede taqiqan ka gongingol li qawli rasul mako nelaɗo alayhi salatu wassalam man la yarham la yurham kala mo yurmetake yimɓe ɓen Allah kadi yurmetake mo salisan e astikatu hoolare almutabadalatu funsotonde baynahuma hakkunde maɓɓe ara kala e maɓɓe hino yurmini oya hooli oya bihayso yakun nukkalato kullun goto kala min huma e maɓɓe ko ɗum woni waati kan ko hooli ɗum fil akhari oya wala yukhamiruhu tata o janfotakomo o sikkitotakomo aduna shakkin ko ɓuri fanɗude e sikke taw o sikkitotakomo fewi ko oya wimi wo ko ɗum on faami fi sidiqihi e gongol makko ngol wa nusihi e laaɓareedo makko ngal wa ikhlasihi lahu e laaɓalngol mo ngol wa dalika ɗum noon li qawlihi taala innamal mu'minuna ikhwa wa qawli rasuli sabu mako ne laaɗo sallallah sallam la yuminu ahadukum goɗɗo emo gomɗinta hatta yuhibba li akhihi ha o yiɗana musidɗo makko ma yuhibbu li nafsi warrabitatu ko humindir noon warrabitatu e humondirgol noon azawjiya resindirɓe ɓen ɗiɗo la tazidu ukhuwa ɗum ɓeydaki e nene goto ukhuwatal iman e nene goto yagal ngal ka gomɗingol illa tawfiqan warrabitatu zawjiya ko haɓɓidirta kon hakkude resindirɓe ɓen la tazidu ɗum ɓeydaki ukhuwatal iman e nene goto yagal ngal ka gomɗinal illa tawsiqan siwona holodirgol wa tawkidan e teddingol tentingol wa taqwiyan e tiiɗingol وبذلك ɗum bishuuri ko sabu su'ugol faama kullun goto kala min azawjayni e resindirɓe ɓen ɗiɗo koni yo annahu kanko huwa aynul akhari ko kanko tigi tigi woni oya wa dhatuhu kanko tigi tigi woni oya wa kayfa la yasiqul insana ko honno woniri neɗɗo on hoolota ko fi nafsi e hoore makko wala yansahu laha o laaɓanta hoore makko reedu aw kayfa yaghshul mar'u ma ko honno neɗɗo janforta nafsahu hoore makko o yahdawa o hoda hoore makko o wawata ka awa ko honno kadi goɗɗo janforta moodi mum hoda moodi mum ma ko honno goɗɗo janforta ɓeygu mum ma hoda ɓeygu mum ko gootum raaɓi anna e ɓum ɗum al adabul amma needi huɓutundi goto kala ne anoya ko hattiket min rifqin immorde min rifqin fil muamala e newagol ka gollidal wa talaqati wajhin e ka hentagol yeeso hara nayo goto kala lappan oya bar manana debbo noyna min si ɓe lappanilam bar min kadi mi lappanay ɓe hôtel na o debbo ɗaɓɓa e wa karami gawlin e ka teddugol konngol goto kala wolana oya konngol labangol teddugol wa taqdirin e ka mawningol wahtiramin e ka teddingol wa yal mu'ashira ko ɗum wiyete wurodal bil ma'rufi no moƴƴiri allati ngal wurodal amara Allah be ngal Allah yamirin fi qawli ta'ala wa ashiruna wuride maɓɓe bil ma'ruf wa yal istisa'u ko ɗum woni laɓɓingol huɓintina bil khayri moƴƴere nden Allah di nden amara bihi rasulu nde nelaɗo Allah yamiri al azim tedduɗo o fi qawli e nder makko wastawsiu bin nisa'i wasiye sonnaɓe no laaɓiri aw ɓeyni wa hiyal istisa'u ko ɗum woni wasiyagol sonnaɓe bil khayri ko moƴƴi ka nelaɗo make ɗon wastawsiu bin nisa'i wasiye sonnaɓe ko fanda wuri de maɓɓe khayra no moƴƴiri faadi ɗum ɗo jumlatun ko dental min al adabi muɓodiral immorde e neediji al mustarikati kafuɗi bayna zawjaini hakkunde ɓe residirɓe ɗiɗo allati ɗin neediji yanbahi ɗi tawata no hino hani an yatabadalaha nde ɓe funsata ɗi bayna hakkunde maɓɓe amalan ko gollitirgol bil mithaqil ghalis ndiɗo ahaditiɗum nde alladi ndin ushira ilayhi sappandi e mum fi qawli ta'ala ko Allah daali ɗon wa kayfa ko honnole ta'khudunahu on ƴettidi e makko wa qad afda gomɗi lelodi ba'dukum yogamon ila ba'd wa akhadna ɓe ƴetti minkum e moɗon mithaqan ghalizan
wa ta'atan lillahi e ɗoftagol Allah alqaili daaluɗo subhanahu wa sena waɗani wala tansawul fadla to yejjuto ɓural ngal baynakum inna Allah bima ta'maluna basir. wa amma alhuququ amma noon haqqeji joni almuhtasatu hertaniɗi wal adabu e meydiji allati ɗin yalzimu waɗɗiɗi kullan goto kala min azawjayni e jombidirɓe ɓen ɗiɗo ta ko goto waɗɗi waɗɗaki oya an yaquma biha nde o darana toɗi wahdahu kanko tun nahawa zawjihi e hella ɗimmo makko on fahiya ɗin ɗi tawata ko goto waɗɗi yo o waɗan oya awalan ara nun ɗum hiɗen yewta ɓay ko gorko on ɓuri jogade priorité huququ zawjati haqqeji sonnajo on ala zawji ɗi o haani jonnutude e ala zawji e dow moodi makko ɗi o haani hettude e junngo moodi makko. hiɗen adora haqqeji sonnajo on ko duwa hettude e junngo moodi makko ɓe mana ko moodi makko duwa mo waɗande. yaji on waɗɗi ala zawji e dow o modibbo isa a zawjati e hella sonna makko alqiyamu daranagol bil adabi taali e ɗinidiji wonɗi arde ɗo enen jongal leɓɓe miɗo faalayo en nano moƴƴa surtout jumbuɓe ɗiɗo ma tato manayo enen wiɓe no nunɗi ɓa jumbuɗo ɗiɗo ma tato manayo on ko himo wi himo nunɗi mo windi hoore makko ka nunɗuɓɓe amma jumbuɗo deyu gotum on ɗon ka kanko himo wi de o nunɗa mo présenté moƴƴa toni jungo o wi min mi nunɗa de taw seedintinan o taw lanɗo lango ɗum na mi nunɗuɗo taw hoolola ko ɗum firi jomben awalan ara nun ɗum an yu'ashira ha ko nde wuridata e ɓeygu makko bil ma'ruf li qawlihi ta'ala wa ashiruna bil ma'ruf to yettoyimo ha o ñamminamo ida tawima so o ñaami ɗum ɗo ko haqqe makko ni ko jonitata ɓeygu makko way suha o holtinamo sat ida tasa so o holti andi defaali ñaami defata yeeya pullo fuuta no yewti ɗum ha ɓangi no ronki tuuba ño a taari do o yu'addibu ha o ne'amo ida khafa so holi nusuza ha ɓurnagol makko bimana foñugol makko o noddamo o waajo o conseil mo bima amara Allah konko Allah yamiri an yu'addiba nisayo sonnaɓe ne'ire mbiyan yaiso ha nde o waajotoma min gayri sabbin ko alda yennugol mo wala chatimin wona yennugol mo wala takbihin wona kaningol mo fa in atat kanko sonnaji on so o ɗoftike gasi so o ɗoftaki wa illa so wona ɗum hajara ha o taƴomo fil firashi ka baldi wona taƴagol mo ta tuggatamo haala de yaltita hiwrotako mo na nden taƴande nden ɗon ko harmude yo Allah akkin ende kala jokkuɓe nde kala ɓe jokka Allah to ɓe fuɗɗo ko taƴagol mo ka baldi si yewti tun ka danki walo hucca tappa bar jokka haaju mum ɓa accal komi wima ko jokko haaju ma ɗum noon no wallito gorko on aɗa mo jombi ɗiɗo tato ko ɗon ɗum ɓurata wawde newade fayna taat tawni sonnaji on ɗoftike hatta ɗon wayla sona ɗum dara mbawa piyamo aɗa nawigol min mi wata piide somi towni junga angongo ɗaatay ɓandu am fo mayay gorko doleri noon on hokketake ɓeygu piyamo tawa noon pikkal ngal nano faliraɗa ma no wawirɗa gogo fi gayri waji hara o tusali yeeso ngon o bantaki mo sawru ndun hewtali yeeso ngon darban piggal kadi o wayra mo barrihin hara wona o ñingal hara o helata o huɓata o barmata feƴƴata kadi sawru sappo andi ko piggal pour la forme tun kono noon ngal ɗon si hewti ɗon koyo ngal piyede fala yusilu daman tawa ngal ilinta ƴiƴan wala yasinu jarihatan ngal oñata teral aw yu'attilu ma ngal ɓolɗina amala aduwin e golle teral wo min alaada immorde e tere ɗen an adai wasifatihi e gayi tottugol golle maggal tawa piggal ngal bonnanta teral hunde gollugol golle maggal ko ngal wowi ko ko ɗum a waɗa telal ngal liggo helali huɓali li gawli taala wallati ɓen sonnaɓe takhafuna ɓe huɗum nusuza hunna foñugol maɓɓe e ko ɗum woni bimana ɓe anduɗon iway woni e ɗoftagol on fayzuhunna waajeɓe wa hajuruhunna taƴuɗon ɓe fil madaji wa adribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila wa li qawli rasuli alayhi salatu wassalam lilladi wonande o qala lahu innannoɗomo ma haqqa zawjati ahadina alayh kon ɗum fawi haqqe goɗɗo e haqqe ɓeygu amen e dow goɗɗo e amen fa qalani laɗo jaabi an tuti ama ko nde ñammintamo sarti ida ta'imta wa taksuha holtinamo in iktasayta sa holti wala tadribil wajha hara piyali
كيس ولا تكبر كان نالي ولا تاجر هرا تجاكم إلا في البيت سونا كسود دونك كدانك فاندا أسألهم أن يوتي في جو لولو ماكو مكان كونيلادو alla faame wa haqqunna haqqe maɓɓe on aleykum e dow mon an tusinu ilayhinna ko nde moƴƴotoɗon e maɓɓe fi kiswatihinna ka holtingolɓe wa ta'amihinna ka ñammingolɓe wa gawli alayhi salam la yafruku mu'minun gomɗinɗo serata e mu'minatu la yafruku mu'minun gomɗinɗo accitata mu'minatun gomɗinɗo debbo ay la yabghiduha o monantako mo legoy na accutugol cergal ko fanda la yafruku mu'minun mu'mina gomɗinɗo gorko monantako gomɗinɗo debbo ay liyabghiduha tikkantamo in kariha minha so tawi woni o añirimo hulɗan ngugikku ɗo radiya akhara yo weltormo ngugikku ɓengu mako o boni o ɓoyli o no wodi pihun ton ɗum o ma aransirde awa weltoramo saabu kon ɗon sani an ɗin mun yo allima ha daruriya nde o andintamo daruriyankoji ɗin min umuri dina fekuji dina ɗin wono ko jangete ka tayya ka sujudu ka ruku no longal lotorte no jiwlirte o andinamo ay so wata ɓete jangugol ha wona muftiya jabotoɗo lande a andinamo e daruriji ɗin bimana piiji tawɗi feere ala be andi ɗin in kanat si o laatike la ta'lamu dhalika o anda ɗum o adana laha ma o yananamo awa si o wata kanko gorko on an tahadura o yananamo yo yahu o tawoye majalisal ilmi ka majlisiji jande litata'allama dhalika fi yo jangu ɗum o anda ɗiɗi ko waɗi haaja to a haaju makko on l'islahi dini ha koye fi moƴƴingol dina makko kan ko taskiyati ruhi ha e laɓɓingol ruhu makko on laysat ɗum wonali aqalla min haajati ha ko jeeya ɗum e ɓurɗum fanɗude haajuji makko ɗin ila ta'ami faade ñamugol wa sharabi e yarugol alwajibi ko waɗɗi baduluhuma ko funsugol ɗiɗo ɗiɗi bimana ko regilgol ɗiɗo ɗiɗi wa dalika ɗum noon li qawlihi ta'ala ko sabu daalol Allah ko daali ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wal maratu sonnajo min al ahli ko jeeyaɗo e ɓe gure nden wa wiqayatu ha dandugol mo nana immorde yite ngen bil iman ko sabu gomɗinal wal amali salih e golle moƴƴe wal amalu salih golle moƴƴe noon labudda law feere o alanade minal ilmi di heɓugol gandal taw wal marifati andugol hatta yumkina ha fiyo new ada uhu tottugol golle ɗen wal qiyamu be e daranra golde alal wajihil matlub e dow on alhaali ɗaɓɓaɗo shar'an ka sharia wali gawli sallallahu alaihi wasallam ala wastawsu bin nisa he faame wuuride ɓe sonnaɓe kayran no moƴƴiri fa innama hunna ande ɓe awanu ko ɓe nangaɓe e siratun ko ɓe nangaɓe ko ɓe jogaɓe inda kum e jungo mo wa min al istisai no jeeya e wurudugol e wasiyagol biha sonnajo kayran ko moƴƴi an ta'lama nde o andata ma tuslihu bihi e konko moƴƴinantamo dina ha dina makko kan eɓe waɗi ɗo ma'a ko ma sellata ko ma on tun sellatara ayno o wattaka wan to addaba e nde o ne'ete bima yakfulu laha konko wawata mo yonande al istiqama e ñiɓugol wa salaha sha'ani e moƴƴugol fiyake ɗen salisan tataɓum ɗum an yalzimaha ko nde o fawata sonnajo mbi ta'limi l islam andugol islam wa adabihi enediji islam wan ya'khudaha e nde o jogitotomo bidalika e ɗum ɗo akhdan jogitande fi man'iha e haɗugol mo sakkomo an tusfira nde o yaltinta ɓandu makko non awta tabarraja ma nde o yaltata wa yahula o ɓiso e baynaha wa bayna al ikhtilati hakkude debbon e yawgol jillodira e worɓe ɓen bi gayri maharimi ha wona harmaɓe mo ɓen arrijala worɓe kama alayhi wono ɗum wono fawrimo kanko gorkon an waffira laha nde o timminanta sonnajon ha soanata renagol renagol ngol kafiyatan no timmiri wayi ayatan e gaynatiri wafiyatan timmudi fala yasmahu laha nayo newnanmo an tafsuda nde o bonata fi khuluqin ka nder gikku aw dinin ma ka dina wala yafsahu laha wona yo newnanmo almajal e jillodire an tassuga nde o wonata fasiki an awamirillahi o yalta yamirore Allah nde ko rasulu ene laaɗo makko on
aw tafjura ma o halko ona bandi na yo newnan ɗum debbo fiw idi ko waɗi huwa ka kanko gorko on arra'i woni aynowo almas'ulu landitorteɗon an ha fi o debbo wal mukallafa ko kanko gorko woni fawaɗon bi hifziha renugol o wa siyanatiha e renugol mum li qawli taala arrijalu qawwamuna ala nisa'i wa qawli alayhi salatu wassalam e sabu mako ne laaɗo warrajulu gorko ra'in ko ayninaɗo fi yaali ka ɓeygore makko ne wawa kanko mas'ulun ko landiteteɗo a rayyati fi ndi gaynatiri makko raabi anna yaɓunno an yaadila kunde o nunɗata kanko gorko on bayna ha hakkunde o sonnaji wa bayna darratiha e hakkunde siniraɓe makko ɓen in kana la silatani ke sonnaji on darratun sina yaadilu baynahuma o nunɗa hakkunde maɓɓe fitta'ami ka ñammingol wa sharabi e ka jaran wal libas e ka ɓornateri kala ko oɗa waɗana oɗa waɗane wa sakan e ka huɗo wal mabiti e ka walanɗe fil firash ka daɗɗuti oɗa ɗaɓɓane danki yeɗɗuki e banaji yeɗɗude oɗa kadi ɗaɓɓane wano ɗum kala ko oɗa ɗaɓɓana fonna kadi hakkunde maɓɓe ka mbaldi si oɗa walama kamum balɗe ɗiɗi oɗa kadi waali kamum balɗe ɗiɗi walla ya hiifa e nde oñota ko fi cheyin hay hunde min dalka e ɗiɗo o fonna ter aw ya juusa ma aw ya juura ma o oño ko gotum o hana wa zulima o tooña ida harrama llahu ɗiɗi ko waɗi harrama allah allah hino harmini oñagol ngol e tooñe ɗen subhanahu harrama llahu subhanahu dalika allah hino harmini ɗum fi kawlihi fa in khiftum son huuli allah taadilu nde tawata on nunɗata awa fawa hidatan jombe goto nani ama malakata imanukum ma jombon korɗo mo wa rasul alayhi afdalu salati wassalam waswa bihinna o wasike fi ɓe sonnaɓe alkhayra moƴƴere fa qala o maki khayrukum ko ɓuuri moƴƴude moon khayrukum ko on ɓurɗo moƴƴude moon li ali ka ɓeygure mon kala mo ɓeygure mon nden fottani ko on ɓuuri moƴƴude yo andude haray ko on ɓuuri moƴƴude wana khayrukum li ali min noon komin ɓuuri on moƴƴude ka ɓeygure am khamisan jabun ɗum allah yufshiya ko nde o sakitata sirra gunduji makko ɗin wa allah yadkura e nde o jantota ko ayban fiha aybeji koni e makko no woodi e worɓe goo si ɓe weddodi e goreɓe maɓɓe ɓen maaɗi ɓeyguli maɓɓe ɗa ɓe sifoto ye on ɓeygu an si mi weddodi kadanki ko o waɗana ilan ɗum o waɗana ilan ɗum ko ni o waɗirtalan ko ni o waɗirtalan no mi ali sifa on sonnajo on ko ni wayiri ma ƴee o saliranotolan ni ko ni o salirantolan ko ni o salorantolan mi yaali ɗum wowlettaake id ko waɗi huwal aminu alayha kanko gorko woni hoolaɗo e hoore debbo on wal matalibu ɗaɓɓiraɗo kadi biri ayati ha aynugol mo so kanko aynowomo on noon o yeebimo wa dawdi an ha e defandugol mo li gawli sallah sallam inna min charri nnas ande ko ɓuri bonde yimɓe ɓen indallahi ka allah manzilatan place yawmal qiyama arrajulu ko gorko yufdi waalodowo ila imrati faade sonnajo makko on wa tufdi ilayhi on sonnajo kadi waaloda e makko ɓimanaɓe weddoda tumma yanshuru sirra refti o sakita gundo makko on haray ko ɗo haqqe ko gorko on hani waɗande ɓeygu mum tata ko hertani gorko on ko ɗon ɗin ɗon kadi lanni saniyan ɗimmum ɗum joni huququ zawji ko haqqeji gorko on ko hani hettude ala zawjati dow ɓeygu makko haray onon bandiraɓe amen jenteɓe o moƴƴa ko hani ɗon min jonnutude kon so jonnitali men ɗum ko aduna min hettoye dow a waray ka lahara yajibu no waɗi ala zawjati e dow o sonnajo nahawa zawji ha hella moodi makko alqiyamu daranagol bil huquqi haqqeji wal adabi e nediji al atiyati wonɗi arde ɗo ɗin ɗiɗuɗa kanko sonnajo on tan hulu ko ɗi tati ɓetta ɗin noon yo nayyi awalan ara nun ɗum taatu ɗoftagol moodi mum fi gayri masiyatillahi ko alda e yeddugol allah ta'ala e kali qawlillahi azza wa jalla wono konngol allah ngol kawdali fa in atanakum kamɓe reɓɓe si ɓe ɗoftike on ay jaako be ɓe ɗofto si ɓe ɗoftike on haray gasi fala tabghu alayhinna sabilan to on ɗaɓɓitanɓe laawol wo jaka noon si ɓe ɗoftaki on ɗaɓɓitanaɓe laawol wa qawli rasul alayhi salatu wassalam ida da arrajulu si gorko noddi imrata o ɓeygu makko ila firashi faade ka daɗɗudi makko yo aru ɓe renda mbaldi falam ta'ati kanko sonnajo on o arali moodi makko foti kala argument ko o addi si wona hara ko argument miɗo yiide ella fewndo ɗo haray ko ɗon tun o mari gonga ma ko argument miɗo hoori hara korka kan kadi kaka moodi makko andi fiimo ko ɗon tun o mari gonga kala ko hedditi kon wigol miɗo defude
ma ɓay ko ñalor mani ma ɓami ɗo muyninde ɓami ɗo waddeni haray o mara gonga fa bata o waali gadbana alayha ta ko tikkan ɗo ɓeygu makko saabu ko ɓeygu makko jaɓali arɗe kon la'anata al malaika tara malaika ɓe huɗaymo kanko debbon hatta to sibi ha weeta andi toon noon kuddi malaika no ɓuri kuddi yaaye no ɓuri kuddi bappa no ɓuri kuddi sina nene ɗum ko teddungal mon o noon bandiraɓe an wattama e sawke mum wa gawlihi e konngol makko law kuntu nelaɗo maki harami laatino amiran miɗo hanuno yamirde ahadan goɗɗan yasjuda li ahadin nde o sujjanta goɗɗo wallahi la amartul mar'ata mi yamira eno sonnaji an tasjuda li zawji hande o sujjanta muudi makko hakke ko tawi debbo no hani teddinde muudi mum saniyan ɗimmum ɗum siyanatu e ardi zawji renugol jawle weeɓitaniɗe gorko on wal muhafazatu e renugol ala sharafiha e dow teddungal makko ngal wa ri'ayatu malihi e aynugol jawdi makko ni wa waladi e ɓiɓɓe makko ɓen wa sa'iri shu'uni manzili e dendanangal alhaaliji ɗin ka nder galle gorko on toppitagol e lekkoy koy e fuller hoy koy ayna télé on wata o fuse kippa consilateur on ayna contact hoy e prise ji courant ɗi o tapay koy koye bonnu jiiɓa ayna ngerungu moƴƴintino tande nden o kippo e lootugol hurgol ngon e weƴƴutugol dankigel kippa wota coñci gorko on tuunu tawa o faalete ɓornade hara no tuuni ala ko ɓornu ko ɗum ɗo fop o kippa ɗum li gawli ta'ala fa salihatu ɓe sonnaɓe moƴƴuɓe ganita tun ko ɓe yankiniɓe hafisatu reniɓe lil gaybi e ko wirni bima hafizallah konko Allah renini ɓe wa gawli rasuli e makko nelaɗo sallah sallam wal mar'atu sonnajo kadi do yo andu ra'iyatun ko ayninaɗo ala bayti zawja e suudu modi makko ndum wa waladi e ɓiɓɓe makko ɓen wa gawli e makko nelaɗo fa haqqukum alayhinna haqqe mon ko fawi e hoore maɓɓe kamɓe kadi Allah yuti'ina farashakum ko nde ɓe yeɓata daɗɗudi mon ndin mi mana kala lerne nodduɗon ɓe ta ɓe présentoto man takrahuna ɓen ɓe añuɗon an la yuti'ina ko nde ɓe yaaɓinta ko nde ɓe naadata farshakum ka daɗɗudi mon alegoy ko nde ɓe addata ka suudu mon man takrahuna on mo añuɗon debbo on kala mo gorko wi mi yiɗama yiidude oɗo haray yo pottitomo few hanaka ɓe jokkodira few yo ɗaɓɓoy woɓɓe goo haray ɓe jokkodira wala ya adanna kadi hara nde ɓe yeɓata fi buyutikunna e fi buyutikum ka nder cuuɗi mon wala ya adanna hara ɓe lorrata fi buyutikum ka cuuɗi mon e wala ya adanna hara ɓe duŋinanta ko naata fi buyutikum ka cuuɗi mon liman takrahuna on mo añuɗon yo naatu ton salisan tata ɓum ɗum luzumu bayti zawjiha ko ñiɓugol ka suudu modi makko arana e modi makko hewtotota koye noddu téléphone si o hewta ara manela pay koye koye ɗaɓɓito e nene mon si ara nanon fala takhruju wata o yalto min e suudu ndun illa ɓeyde ni so na e duŋa e modi makko noddamo téléphone no falade nokkel karis modi makko yani o yaha ma waynomo bimbi si o yalta waɗi dahu e weltorgol modi makko wa gaddi tarfiha e heccin ɗingol seraji makko ɗin fo jungo modi makko ayni ha ko guite makko ɗen hentina guite makko ɗen wa kaffi sawti ha e joltingol hito makko ngon takko modi makko wa kaffi yadi ha e surugol jungo makko kanko debbon ani suwi kala bone ɗigol modi mum serugol modi mum wujjugol modi mum jogito jungo makko ngon e ɗiɗo fof walisani ha e ɗengal makko ngal ani no togi ga e wolgol bil fahash ko boni wal bada e konguɗi jasuɗi ko jogito ɗengal makko ngal ɗum e jungo modi makko asa at ko tata waway lorrude ila walidayhi e faade e jibinɓe mo ɓen asa at ko tawata mestay ila walidayhi faade e jibinɓe mo ɓen aw aqaribi ma ɗum ɓattodira e makko ɓen wa dalika ɗum ɗo li qawli taala ko sabu daalol Allah waqarna onon sonnaɓe ñiiɓe tabite fi buyutikunna ka cuuɗi mo o yondinoron kala ko modi mon heeɓi addani on wala tabarrajinaw tan yaltu tabarrujal jahiliyatil ula yaltande majjiyanko aranere wa qawli subhanahu fala takhda'na wa ta'un joltin bil qawli konngol ngol fayatma sakko taƴƴino alladi on fi qalbi mum ɓerde mum marani ñaw naafigaako sonnaji simo yewtude gorko janano naayo ɗaatin hito ngon o bungina o joɗɗintina ɗum pooɗa e gorkon e makko
na yo warruno wa qawli la yuhibbullahu al-jara Allah yiɗa feŋŋingol bisuyi ko boni fewminal qawli modde konngol surtout sonnajo yungo modi mum wa qawli e daalol makko wa qul haalan lil mu'minati rewɓe gonɓe ɓe yahdudna yoɓe hippo min absarihinna wa yahfazuna furujahunna wala yubdina wata ɓe feŋñinan zinatahunna cuɗare maɓɓe ni illa ma zahara minha sona ko feeñi ko e mayri wa qawli rasul alayhi salatu wassalam e makko nelaɗo khayru nisa'i ande dow ko ɓuuri moƴƴude sonnaɓe ɓen fof Allah te kon ida nazarta ilayha tata sa daarimo an moodi makko sarrat ka o wirtinte ɗi mana yiyay ko welayma e makko wa ida amarta sa yamirimo a ta'at ka o ɗoftotoma wa ida gibtata sa wirnike tun a ala ɗon an ha ga e makko hafistaka o renete o manditotoma fi nafsi ha ka nder wonki makko wa malika e jawdi ma nin fo an fo e jawdi ma nin ta mo ayni ɗum ka nder wonki makko wa qawlihi e makko nelaɗo la tamna o watta on sakko ta on haɗu ima Allah e horɓe Allah ɓe masajid Allah fiyargo ka juulirɗe Allah ɓe juula kono si ɓe aray o idasta adanat si duŋinike si waynike imratadi ko ɓeygu goɗɗo e mum ilal masiri ka juulirde fala yamna'a ta sakko mo ya olliya yawgol ka juulirde wona ubbugol tun ya ko ya wayno moodi ma ko si moodi ma yaani si yaha si woni noon ka juulirde sellataka yaha a yananaka taw sika ka jama ma ka reniyo ma ka darugol nawnuɗo on sellata ka yaha ma jaɓɓagol hajjuyanke ma yettugol hajjuyanke o wa qawli e mako ne laaɗo idanu yanane linnisa'i sonnaɓe ɓe billayli jemma ilal masajidi faade ka juulirɗe haray ko ɗo woni needi ko moodi e ɓeygu ko ɓe gasata ne o rande hakkundeji maɓɓe neediji ɗi ɓe kafi e neediji hertaniɗi gorko on tun e neediji hertaniɗi debbo on tun haray ko ɗo ɗin ɗon kadi woni gasi haray ko ɗo wonɗen gaynude darsude on e nder fasulum siisi on hara yiltoɗe rewtoɗen ɗi haqqeji ila ka jemma ɗo ko mi inniri ka jemma ɗo ko ɓayni ni tafsir on koye jemma mi woni fewni ɗo nini koye 2 heures de matin mi woni jon noon onon ɓen wonɓe jentade onon kadi siko jemma ni siko ñalorma ni leer mo won ɗo ila ɗo kala bandirawo nanɗo ɗum yo immo ɗo kisan o jonnita kala haqqeji makko ɗi wonani ɗo o jonnita moodi makko kono noon kala kadi gorko musidɗo an yo ndaaro kala haqqeji ɗi ala jonnutude ɓeygu makko o jonnitamo ɗi yo Allah waɗ en enen fof e rewɓe men ɓen jonnitindirɓe haqqeji mum ɗin wata Allah waɗi en doggidiroyoɓe ñande dargal sabu ronkugol jonnitindirgol haqqeji ɗin ka aduna ga allahumma amin wallahu a'la wa alam.